Шабахытрах республикара коронавирусран пур енлен сыхланаща. Шыбашкарта халық ешлі пухынаган вырынсене. Бұл шытра чарыну семпе транспорта дезинфекциялеща. Килограммлы шекленбе жүреме девет, ядарлы худы штулдарны кудамка шыбак шавын жүхлі даять. Халхей шамалмар вағытра унын әжі уйрымақ пызык пілдерішлі. Дезинфекция центрінже Елена Геннадьевна егебінде сакрымыш шулданба ішлейд. Предприятен лицензий пур. Онда ішлеген земпур депілі үйлеші, медицины терслеве видер дуғаща, хайзенешне түрегім албадываща. Халі уйрымақ хирутап хорошутланать. Коронавирус сарылны жүх, заев кізен жужы темеже худ үсіне. Вот это не в помещении зинде, костюм зимбешле, малигаста здание зине, поверхность, ну малигаста кельюрт мене зине, теген мес брал, нигде чарала нимде теген мес, только перчатка ба и раствор ба. Хужалықра сейін көреген хурт капшаңғызыне педересіде, түрлі худышпа вирусын жен тазада сыде вазене жа. Дезинфектор зем шкул зенже, ажаза зенже, түрлі предприятире булашы. Кирлі булзан нумай хватерлі шурцем подъезд зенже де. Ытларақ чухне ковид поджерленіне тупса палыртны вырында. Лифт пуска жезем таранах сейін зірледеші. Дезинфекция уже сывылша да ертереші. Дойрық спірлі жүре ішлеген земсім ахран, шырайын жүремелі сағырға жына, Шубашкарды твачыр жирімдіғыр транспорт чарынывне ядарылы худышпа сірбедеші. Теп хулана вирусын жен хюделесі, тывады бригады тивежі. Рабочий зем ирхи ултырай же дуғашы. 1% натрий гидрохлорежин худыжыбе узы гураща. Шу гүннерен бушлаза, шу йозене де обрабатывать уза, халь обрабатывать, шу йозене обрабатывать умамай гильмеш, температура сылығы майбамашы. Шынсан жарну зембе шырайынжи кажызыне вирусын жен тазатма барахеш. Шагы ядарлы худыш парланзаларма пулдарны бежігінна. Дезинфекция зірне пледемай келмезін вара уйрым хужу духаса кедеш. Чавашенгаларым Вале, Алиса Александрова, Ирина Рамадова, Игорь Ульянов.